kena udang. Tak betenya. Tebakan yuk. Ayo bos. Ke bos. Ya bos. Buah menawan antar besek. Tuh sekian. Apa ya? Naonnya? Nyah urang. Buah melon. Lain. Buah gendang kandul. Lain. Buah dagok. Lain. Buah naon atuh bos? Buah duren. Dum melindar. Jeung tangkang-tangkangan. Nah, capruk bos. Ayeuna urangnya dipencet bieu, digebuk telas. Naon ya? Naon ya? Naonnya? Pangapus. Lain. Lain. Parudan. Lain. Naon atuh? Leho nempel dina batu. Capruk bos. Bos, agak sana bodas, ujung nana hidang. Naonnya? Naon ya? Naon ya? Naon bos atuh? Naon? Pitiis. Salah. Irup wajan. Eleh. Adem sari. Capruk cair. Limun botol. Aing naon aing bos. Aing naon bos. Minum susu beruang, pakai sedotan nana hidup. Ngecapruk. Iya ayeuna urang. Anak hidup jeunat di kelapaan. Naonnya? Hidup di kelapaan. Dadar gurung. Bos. Aing mah. Katimus. Ngecapruk. Salah bos. Geus takluk lah. Minyak kelapa, ambil botol, seprit. Ayeuna urang ya, ketebak di piring permen hiji. Ayo, sok bos. Ayo bos, siap bos. Oke bos. Cicing tiis lempang panas. Teh kotor. Aduh, apa buah? Yang urang. Naon? Kompor gas. Salah bos. Korek api belum. Salah kene bos. Imah kehuruan. Ngacapruk kon mo. Bos, bos. Napot motor bos. Bos, sampai sini ya videonya bos. Semoga ya bos. Jangan bos. Subscribe ya bos. Tekan ya bos. Oke, thanks bos. Dadah. Ayo jalan-jalan.